Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna nje ukuhlezi updated ngezinto ezenzakho la eMzansi, ungakhohlwa imbulo ukuthi usubscribe le channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video yethu namhlanje mbuyile ngizokhuluma ama-teaser Uzalo kwizinto ekumele silindele kulo Uzalo kule nyanga yawo uMay, especially kwi-story nje sithinta kakhulu Sbonelo, uNjinji noMaswazi. If ulithanda imbuyelo Uzalo ngiyathemba ukuthi uyabona ukuthi kwenzakalani kulo Uzalo and futhi ubonile before ukuthi kwenzakaleni kuZalo kwi-story sithinta yena uSbonelo noNjinji. uNjinji wantshontsha imali yakhe uSbonelo and uSbonelo le ndaba emcasule kakhulu ubese plana uSbonelo ukuthi embulale uNjinji. uSbonelo ubese plana nayo ingane yakhe uNjinji noMaswazi. uNomaswazi kubese uSbonelo ukuthi akakhululeke yena-ke uzobe sembulala uNjinji. Sombukeli-ke ngifuna ukutshela ukuthi niye kumele uyilindeleke usoke le story sakhe kuNjinji naye-ke uSbonelo kuyoke le nyanga yawo uMay ayihlale phe kodaba-ke mbukeli. Ama-teaser Uzalo beseveza ukuthi uNomaswazi ovashela uma wakhe uNjinji emzini wakhe bebe nesidlo. Lokhu kuNomaswazi ukwenza ngenxa ukuthi phela ufuna ukufeza amaphupho eboyfriend yakhe because phela uSbonelo ufuna ukuyiphindiselela uyeke uNjinji umfuna efile. And baphinde baveza ukuthi uNomaswazi benawo uNjinji bazobe happy behleli ndawonye bedla isidlo sabo and uNomaswazi uzobe engajumpisi ukuthi khona into aphekwayo. Kodwa hayi kuzothi makhamba isikhathi bazohilizisana. And baphinde baveza ukuthi kuzofika noNjeza ezochecka yena uNjinji. And baphinde baveza ukuthi uzobe kulesimo la azobe eyisola khona ukuthi wifi ubugebengu. uSbonelo ufuna uzoyithola esenkingeni because phela uPhilip uzobe efuna impendulo ukuthi ahlahle kwenzakaleni ngemali yakhe. And uzobe esenkingeni futhi uSbonelo ukuthi usefuna abaseshi uZola noTalent abaseshi abafikile kwamashu ukuthi bezosesha ngendaba yokuklinwa kwemali. And baphinde baveza ukuthi uhlelo uzobanjwa yibo-ke labaseshi uZola naye-ke uTalent. And baphinde baveza ukuthi uNjinji uzobe ejabulisa ukuhluleka kwakhe uSbonelo. Abavezanga imbuyelo emathize ukuthi kuphi lokuhluleka abakhuluma ngakho kodwa baveza ukuthi uNjinji uzojabula impela ejabulisa ukuhluleka kwakhe uSbonelo. And baphinde baveza ukuthi uSbonelo benaye umbatha isazobakhalela kusazoba nzima-ke for uSbonelo benaye umbatha. Khumbula phela ukuthi umbatha uklina imali uklinela uSbonelo. Baveze lokho ngomathiza kodwa ngizobuya noPart 2 ngikhulume ngaso istory-ke futhi esithinta umbatha naye uSbonelo because sona istory esiseceleni-ke mbukeli. Cathi ungakhohlwa-ke nje ukuthi ulike le video and usubscribe ngazusubscribe ngithi-ke nje danke ngiyabonga.